Kas Ergot kutsuti? Jaa, et kas sa soovisid midagi? Jaa, Tulge sööma nüüd. Üllata nüüd millegiga veel. No, I hate Gunnar. And by the way, it's not Kana, it's Gunnar. Do you want Kana? I mean, Kana? Yeah. That's awesome. Tänu panda. Issand Jumal, kiidame me selle võidu eest. Aitäh, pererahvas! Ahah, that's me.